салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама касе ҳаст сарбаланд хонавода ҳастед. мо айни ҳол ҳузур дорем дар молбозори колхози Канӯз, ноҳияи Қумсангир. хуш омадед ба канали Бохтаси. Подписчикони азиз, мо навора ирӯз шумо дисар биқаи шведи оригинал молакои фасони хушӯҳар диша молакои фасони хушӯҳар ҳар дамир молоро бародарони азиз 19000 сумори карда надодааш. моло ҳарчанд молои конкретни стойкои хубанд, молакои нағз намуда ҳастанд. бародари азиз, яктаи лайка дареғ надорад, подписация кунед. навоҳои мо баҳри шумо баҳри ҳамин наворҳои мо яктаи лайка бизанед. бародари азиз, иншоалло ки навори беҳтар мешавад, тамошо кунед, ҳаловат барад. бародари азиз, мо гуфтанам над ки ҳар ҷамона дуо кунем ки худованд парвер ҳам бачакои ғариби мусофира барори кор сарбаландӣ тенҷи ҷамон нигаҳ бидорад. худованд ай ҷамъи балофатҳои азиз самоӣ дар паноҳи исматшавдагонош барори кор боз ҳам дидори падару модар зану фарзандошона худованд насиби рӯзи бигардонад. дуогӯ бошед дар ҳаққи бачаҳои ғариб. тамошо кунед барои иншоалло ки бо айдигарош сар мекунем навори беҳтарин мешавад. бо як сар бо фасона гирасидам ки соҳибаш мутаассифона нест ки пирсем ки чӣ нарх савдо шуда чанд мега наёфтем пирсем. як бародар омад 18500 мега 17500 да надодааш. моли нағз буда инаки пешони қашқа танаш сиё моли хушрух шуда фигура шуда. рақамои телефон та бигӯ. 103 21 бо 21 се та 21 охирша. бародар ба мин рақамо занг зани харидор кунед. бародар одами бозор муомилаи нағз буда бихашам қайзурамони дарози хуб буда инаки алафхир мол барои эмда баста. як сар бақача барои бохидан молаки сорти хубам ҳаста, фигура хушрӯам дорад. чанд пул гуфтӣ? 18000 мега муомила дорад. бозор чӣ пирсӣ? бозор ҳатта хилкаи састо 16 мара 16 то 16 мара пирсидан. рақамои телефон та мегуфтӣ хуб меши. 930 чанд? 930 90 60 20. бародарон аз ба ин рақамо занг бизанед, харидор кунед. бародар одами бозорай муомилаи назна стойкаи хубам дорад. мола шоли дандони калон паштагӣ нест, лекин мола молаки нағз буда. бародарон аз як сар вақт барои бохидан михай солша гирифтагӣ моли дарози хуб да. чанд пул гуфтира? 16500 муомила дорад. бозор чӣ пирсӣ? бозор 15700 15600 молан барои бохидан камтар муомилааш монда. бародарон азиз 15600 карда надода. бародарон азиз, ҳамин подписчикои мо камтар хоҳиш кардан ки ягон бухои калонтара рафта навор кунед. ин баҳри шумо мо бухои калон навор менем, тамошо кунед. ирӯз килобаркаш 52 сум савдо шудааст, живой вес. баъзе ҳам бухои калони ки дисахта бара ҳамо 53-54 савдо шуданд. инера 24 гуфтӣ? 24000 мега муомила дорад. моли бахуват аст ки барои бохидан камтар гаш монда. ҳолиам пухтагӣ набудаст. чанд пул бозор пирсӣ? 21-22 пирсида надодааш. моли бақуват будааст. ҳамон рақамои телефон та гап зад чанда? номерои телефонам 206 06 06 бо 06 57. касе харидорӣ кардани бошад, бародарон ба ҳамин рақамо занг бизанад. бародар одам ай шаҳри бохтарай занг бизанед, харидорӣ кунед. моли бақувати нағз будааст. муомила дора. бачаи бозора як чи як болоша мега метим мола. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарон як сар ғинаҷини но зоида барои мол кардан, барои бохиданам зури бада. моли ғавс кафе мола тамошо кунед. молам моли хуб будааст ки ғавси хушрӯа. ҳозир як тамошо кунед, баъд иншоалло занг тамошо мепурсед. чанд пул гуфтӣ? 13500 мега муомила дорад. бозор чӣ пирсӣ? 12500 бозор карда. қафои молам тамошо кунед. моли ғавси хуб дорад. барои бохидан зури бад будаи мо. ҳамон рақамои телефон там як бор бигӯ. 883 883 73 33 36. дандони калон пафтагӣ набошад? дандонам пафтагӣ надад, лекин молаки ғавси бахувати хуб дорад. барои бохидан барои як сар шведи дигар 11500 мега муомила дорад. бозор чӣ пирсӣ? 10000 салон карда надода камтар муомилаш мудад. молак барои бохиданам мешавад, барои мол карданам молаки нағз будааст.
Sıra çan Sveti Xshruay. Stoyka خوبم داره برادر عزیز. تفسیفانه رقم تلفنش نمیگه. آدمی بزرگ میگه میفروشه. تفسیرش کنه از سرخنشونه که دیگه برای بخیدن ملاکای نغزن هر چند مولای نغزن برای انده بستن مولای نغز میشن. یا چپلی گفتی؟ دهنیم هزار ایش. دهنیم هزار سیاش. شما یک بار ببینید بعد یک چی میفرسید. ایش مولای نغز میکنه. دهنیم هزار ایش. بازار چی پرسید یورا؟ یورا 8400 سومون ایشه کردن. ایشان 1000 را. انامیش ملاکی نغز ببرد. برای بخیدن زوری باید. یکم وقت تلفن نداره کسی که خریدار باشه برای رقمای خودم 917 38 98 78 زنگ بزنه ان شاء الله آدم یافت بشه خدای بزرگ معامله نغز داره نه یک سرمایه که خوبه مال خرابتره نه که مال نغز است اینا چند سوم گفتی بازار چی پرسی 11000 میگه بازار 10000 تا 10000 کردن نداره من ملاکی نازم صوت خوبه مولا یا ساعت خوبه مولا مال خشور دست مال کمتر خرابتره نه که مال نازم برداران عزیز یک کس خواهش کرده است که بردار اسپا را نوکنه خدا حسین بزرگ سه تا اسپا یکتاش صاحبش نیست چند پول گفتی امیره 30000 سومون میگه معامله داره اسبشم این چند سال بوده است 9 ساله یکی مالک شام اسپا که بازه بخشور بوده است سویت چیزی زوری زور است 9 ساله اسب اکم رقم تلفن تا بگو 93 545 1159 1159 برادر عزیز تماشا کنید اسبا که خوب بوده زنگ میزنه برادران دو همین رقم کسی در مقبوله خریدار کنه از چند اسبا که بازه بخشور بوده است سویت خشروی 9 ساله مال بوده است این برادران عزیز با یک سر اسبی ایش 10 سال بوده است سویتش سرخ ایش بزرگتر بوده است با نظر با اسب فسان خشرو از این نرخش همه پسه انشالله زمین زنگوش هم ببندن نرخ نروش همه پسه انشالله اگر رقم تلفنش هم بگن رقمش هم میگیرن برادران از این 40000 سومون میگه معامله داره بزن میگه چون بزن میگه نه نپرسیدن از اگر رقمش هم بگن رقمش هم میگیرن زنگ میزنه نه خریداری میپرسه تماشا کنیش هم ببینه برادران عزیز رقم تلفن 93 545 11 59 برادران از کسانی که خریدار باشن اسب بازه بخشوره به همین رقم زنگ بزنه خریداری کنه ان شاء الله که معامله خوب بده میگه 40000 سومون میگه اسب اسبی دمونه مستی قضیه کنگه کیف میگه اسب بازه بده زنگ بزنه خریداری به اسبا برادر یک تای لکه در امروز یک تای لکه بزنه خمسانگیر با پیش بچه خمسانگیر سستینک نلایک بزنه این برادر از یک سال ایش بایتاله رنگی بغض میتونه یا صاحبش نیست که یا بود بپرسن سال شب بپرسن صاحبش نبوده برادران عزیز خلاصه که نمیورن بایتال خوب داره بخواد بوده پوپر خوبم داره برادران یک سرگناجینی 4 ماه بغض ملاکی نغزای چند پول گفتی خدا؟ چند پولش میگوی؟ چرا برادر 14000 کردن ندادن نه 14200 جای پولگیریش راست هر خطی 17000 سومون میگوی حالیش 16 گفته نیستن میگه که 14000 دانه دادن 14200 سومون جای پولگیریش گفته نیستن بغضی 4 ماه حالی زایدگی نیست یکان تا برادر عزیز رقم تلفن تا بگو 93 994 56 برادر عزیز به همین رقم زنگ بزنه خریدار باشه زنگ بزنه خریداری کنه مالی چیستا دهقانی برادر عزیز یک سرخانه فسانه که شروع 15000 میگن جای
میگیره 14000 سوم میگن که میگن چه ارزان که بخرید 14000 یک تین کم باشه میگن نمیفروشه ببر مال مغزه که بزرگ 13000 کردن میگن 13000 لاش قبول کردن 14000 کم نمیشه مال مغزه برادران عزیز این یک سر غنجینه که نوزویده بغض مال قاصق شروع 6 ماه را گذرونده میگه 6 ماه را گذر کم تا فقط سینه‌ش هم هوی داده دندان کلام پس نباشه ما خلاصه که زایدگی نیست برادران عزیز تماشا کنید چند پول گفتی 16000 میگن معامله داره گوسالش دست میزنه بازار چی پرسی 14200 سوم کردن نداده معاملهش کمتر مونده برادران عزیز باز رقم تلفن هم میگذاریم به همین رقم زنگ بزنید خریداری کنه برادر آدم بزرگ معامله خوب میکنه رقم تلفن تا بگو 880 48 13 48 برادران زنگ بزنه به همین رقم خریداری کنه مال عمیق بغض اشواگیش گذاشته زنگ زنگ خرید معامله نقض داره سینه‌ش هم هول کرده خفت سینه خوبم داره شکلی چوچکای نقض هم داره خفت سینه خوب داشته است پادکست‌کن عزیز در همینجا ما با شما خداحافظ می‌گیم تا نهارهای آینده خداحافظ برادران عزیز داره در حق غریبا و مسافرها فراموش نکنه بحر ما یک تای لایک دریغ نداره ان شاء الله که ما نهارهای بحر شما نهار خوب شده تا نهارهای آینده خداحافظ